Reka turambure Bibiliya zacu. Acha tufungue Biblia. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorinto. Waraka wa Paulo kwa Korinto. Ya igice cya mbere umurongo wa 30. Mlango ni wake wa kwanza na haya yake ya 30. Ya urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorinto ni igice ni cya mbere. Waraka wa Paulo kwa Korinto wa kwanza, mlango wa kwanza na n'umurongo wa 30. haya yake ya 30. Haravuga ngo Biblia inasema kwamba niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Murongo wa chapter 1 verse 30. Sorry, like that. Chapter 1 verse 30. Sawa. Biblia inasema kwamba it is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness and redemption. Reka twongere dusome mu Bagalatia. Tusome katika waraka wa Paulo kwa Wagalatia. Ibice bibiri Ni mlango wake wa pili. Umurongo wa 20. Haya yake ya 20. Turageza kuri 21. Hadi 21. Biblia yavuze ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho. Nyamara sinje uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nje. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Ya 20 haravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo aba yarapfiriye ubusa. I do not set aside the grace of God. If righteousness could have been gained through the law, Christ died for nothing. Sema hallelujah. Hallelujah. Duweze Imana cyubahiro. Tumtukuze Bwana. Ariko azamuye abantu bake. Kumeinua mikono watu wachache sana. Ariko ntacyo bitwaye ntarubanza. Hakuna shida. Ya hano hatubwiye neza mu Bakorinto. Biblia imesema vyema katika waraka wa Korinto. Haravuze ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Ndiye ambaye anatupea kuwa ndani ya Kristo Yesu. Waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Ambaye amegeuka kuwa hekima kutoka kwa Mungu. No kwezwa. Hata na kutakaswa. No gukiranuka. Hata na kwa mwenye haki. Sema hallelujah. Amen. Ndetse no gucungurwa. Hata na kukombolewa. Iri jambo twariganiriyeho ubushize. Neno hili tumelizungumza juzi. Twarihaye umutwe uvuga ngo aheza kuba. Tumelipea kiini kisemacho pahali pema pa kuishi. Sema amen. Amen. Tena amen. Amen. Aheza kuba. The best place to live. Twaravuze ubushize. Juzi tumesema ngo ibyaremwe byose viumbe vyote bifite ahantu byaremewe heza habyo kuba. They have their rightful place to live. Sema amen. Hallelujah. Ibyaremwe byose. Every creatures bifite ahantu byaremewe habyo heza kuba. They have their rightful place to be. Muri biology, in biology, hariho branch yayo yitwa ecology. There is a branch which says ecology. Sema amen. Amen. Muri ecology, in ecology science, ecology biravuga ngo yiga hejuru y'ibyaremwe n'imisabanirane yazo bikwiye kuba. Inajifunza kuhusu viumbe na vile ambavyo vinaweza kuwa na ushirika. Muri ecology rero, in ecology, hari jambo dusangamo bita niche ecologique. Kuna neno wanasema kwamba niche ecologique sinzi uko wabisobanura ariko ndaza kwisobanura. Ecological niche. Yeah, good. Ecological niche. Sema amen. Hallelujah. Nukuvuga ngo muri niche ecologique, kwa kusema in ecological side, na hantu heza, it's a rightful place. Ariko reka ntange definition mu Gifaransa gato niho yumvikana. Acha aweze kupea definition kwa French. Ecologie biravuga ngo ni endroit favorable pour toutes les conditions de vie. Pahali pema ambapo unaweza kupata maisha. Sema amen. Amen. Na hantu heza, pahali pazuri ushobora kuba ambapo unaweza kuishi ukumvuguwe neza na ujihisi ya kwamba uko sawa. Reka dutanga urugero rutoya. Acha tupeane mfano. Mu byaremwe katika viumbe, kuko ibyaremwe ni byinshi, kwa sababu viumbe ni vingi, zose ntitwo bitangaho ingero. Hatuwezi kupeana mifano kwa kila kiumbe. Amen. Hallelujah. Ifi, samaki, muri niche ecologique yayo, katika hiyo niche psychologique, ni mu mazi. Ni kwenye maji. Pahali pazuri pa kuishi ni kwenye maji. Siko bimeze? Ni hivyo.
Sema amen. Amen. Rero ifi iyo ushaka kuyangiriza Ukikusudia kumuua samaki, uyivana mu mazi umutoa kwenye maji ukayishira ku musozi na umeweka kwenye nchi kavu. wayikubita Hata usipoichapa ama uichape, utayikubita ukose kuichapa, yobaho nabi yofa ntiyomara. Okay, sindamenya neza amasaha yomara, sitawahi jua masaa inaweza kuishi, ariko ntiyo bikibayeho cyane, bali haitaishi tena, kuko yavuye ahantu hayo heza ukuba, imetoka pahali pazuri pa kuishi. Sema haleluya. Haleluya. Atukuzwe. Atukuzwe Mungu. Twazamura amaboko, tunaweza kuinua mikono. Hakika neza nibwo tugishorerana. Tumeambatana sasa. Narivuze ngo ifi yukuye mu mazi, nimesoma ukitoa samaki kwenye maji irafa, hukufa, kubera ko yavuye ahantu hayo heza kuba, kwa sababu imetoka pahali pake pa kuishi. Umva rero, sikiza, muri nishe ekolojike yacu, katika pahali pema petu pa kuishi, kubizera umwami Yesu, kwa wale ambao wamemwamini Yesu, ni muri Kristo, ni ndani ya Kristo. Nukuvuga ngo hanze ya Kristo, inamaanisha nje ya Kristo nta buzima, there is no life. Ubuzima bwacu, maisha yetu, ahantu twoba tukumva tuguwe neza, ambapo tunaweza kujihisi, ni muri Kristo, ni ndani ya Kristo. Kubera yuko, kwa sababu gani? Paulo yavuze ngo niyo ibaha kwa muri Kristo Yesu. Paulo amesema ndiye ambaye anatupea kuwa ndani ya Kristo, waduhindukiye kuba ubwenge, ambaye amegeuka kuwa hekima no gukiranuka na kutakaswa no kwezwa. kutakaswa. Kristo niwe bwenge bwacu, Kristo ndiye hekima yetu, kandi ubwenge dukomera kuri Kristo, na hekima ambayo tunaitoa kwa Kristo butandukanye n'ubwenge bw'abisi, ni tofauti na hekima ya ulimwengu. Hari umufilosofe nkunda, kuna filosofa ambaye nampenda, nationalite yiwe ni Umufaransa, yeye ni wa Ufaransa, muri Paris, kapitale ya Ufaransa. Yanatoka huko Paris, mji mkuu wa France. Yavutse mu mwaka wa 1905, amezaliwa kwa mwaka wa 1905 na tano. Hanyuma aza gupfa mu mwaka wa 1980, akakuja kufa kwa mwaka wa 80. Nukuvuga ngo hagataho yapfuye afite byibuze nk'imyaka 75, ni kama amekufa akiwa na miaka 45 hivyo. Iwe yari afite ubwenge bw'isi, alikuwa na akili ya kiulimwengu. Iwe yaravuze ngo, alisema kwamba ngo nimba Imana ibaho, kama Mungu yupo, ngwiwe ntabaho, yeye hayupo, ngo kandi we nimba abaho, na kama yeye anaishi, ngo Imana ngo ntibaho, Mungu haishi. aravuga ngo akasema lakini iwe ariho, yeye hapo hai. ngo donc inamaanisha kwamba Dieu n'existe pas, Mungu hayupo, haishi, hakuna Mungu. Nukuvuga ngo yemeye kubaho kwe ahakana kubaho kw'Imana, amekubali kuishi kwake akakana kuishi kwa Mungu. Sema haleluya. Ariko ndaza kubabwira ahantu Paulo yaje kumukosora, bali nitaambia ambapo Paulo amemkosoa, ni hera twasomye mu Wagalatia, ambapo tumesoma katika kitabu cha Wagalatia ibice bibiri, ni mlango wa 2 umurongo wa 20 haya ke 20. Iwe yaravuze Jean Paul Sartre, huyu ambaye ni Jean Paul Sartre amesema, aravuga ngo si Dieu existe, akasema kama Mungu yupo, l'homme n'existe pas, mtu mwanadamu hayupo, et si l'homme existe, na kama mwanadamu hapo, Dieu n'existe pas. Mungu hayupo. Or, lakini akasema l'homme existe, therefore a human being lives, donc Dieu n'existe which pas. means God does not live. Nukuvuga ngo doctrine yiwe yitwa existentialisme. Yeye amesema kwamba kuhusu kuishi kuweko. Mavuga kubaho kwe, alikuwa amesema agapfobya kubaho kwa Kristo. Alikuwa anasema kuhusu kuishi kwake na kuishi kwa Kristo, bali akasema yeye anaishi hivyo, Kristo hayupo. Ariko igitabo cha filosofi, kitabu ambacho kinaeleza kuhusu filosofa ambaye anasema, kiravuga ngo lorsque il était condamné à la mort, anasema wakati alipokaribia kufa kwake, ngo yaje kwemera yuko Imana ibaho, akakuja kukubali kwamba Mungu yupo. Semeni haleluya. Amen. Imana ibaho. Mungu ako wapi? Sema amen. Mungu yupo. Imana ibaho. Mungu yupo, anaishi. Nukuvuga ngo nawe yabonye ko ageze mu kaga, alipokumbwa na shida akikaribia kifo, aza kwemera yuko Imana ibaho, akaamini ya kwamba Mungu yupo. Niyo mpamvu navuze ngo Paulo yaramukosoye, ndio sababu nimwambia Paulo amekuja kumrekebisha, kandi ntiyamukosoye ukundi, na haja mrekebisha kijinsi gani. Paulo yari umugabo wahishuriwe Kristo. Paulo yeye alikuwa amepewa ufunuo kuhusu Kristo. Iwe yaravuze ngo yabambanywe na Kristo, yeye amesema kwamba amesulubiwa na Kristo. Aravuga ngo ariko ariho, akasema bali nipo, ngo nyamara sinjuriho, na akasema sio mimi ambaye hapo, ngo ni Kristo uri muri, bali ni Kristo yupo ndani mwangu. Wumvise ko Jean Paul Sartre yavuze ngo Imana ntiriho ni uriho. Huyo filosofa amesema Mungu hayupo, yeye ndiye ambaye ako. Ariko Paulo iwe yaravuze ngo si uriho ni Kristo uri muri we. Paul said, I am not the one who lives, but Christ who lives in me. Bavandimwe,
brethren, turiho ku bwa Kristo. tunaishi kwa ajili ya Kristo. Sema amen. Hallelujah. Nimwongere muzamure kandi, nimwongere Tena muzamure maboko. tumutukuze. Haki mnapendeza sana. Muraberewe kabisa, mumeze neza, musa neza. Kubera yuko murakurikira ijambo ry'Imana neza. Kwa sababu mnanifuata kwa makini. Hano havuze ngo Biblia imesema hano mu Bikorinto havuze ngo niyo ibakwa muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge. the Bible says is the one who gives you to be in Christ who has become a wisdom for us. Kandi ubwenge bw'Imana twavuze ko butandukanye n'ubw'abisi. And the wisdom of God is different from the wisdom of the world. Yobu 28 no kuri 28. Ayubu 28:28 havuze ngo maze ibwira umuntu iti. na akamwambia mwanadamu hivi, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. akasema kwamba kumcha Mungu ndio hekima, kandi kuva mu byaha niko kujijuka, na kutoka kwenye dhambi ndio kupata maarifa. Sema amen. Amen. Kumurumva ubwenge bibiri ivuga. Unaona hekima ambayo Biblia inasema nukubaha Uwiteka ni kumtii Mungu, kandi ngo kuva mu byaha na kutoka kwenye dhambi niko kujijuka, ndio kupata maarifa. Reka dusabe Acha tuombe. Shizirungu na dusomere gatoya James atusome mu Bagalatiya 2:21. Wagalatia 2:21. Sorry, dusomere No, hapo ni pale tumesoma. Yeah. Dusomere soma Bagalatiya 2:21. Hapo twasomye ariko ongera hasome kandi kugira ngo twumve neza. Wagalatia ni 2:21. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Amen. Hanyuma ongera kandi usome Abaroma 3:21. Warumi 3:21. turahita dusoreza aho ngaho. Abaroma 3:21. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Amen. The Bible says, but now righteousness from God, Yeah, righteousness from God apart from law has been made known, to which the law and the prophets testify. Sema hallelujah. Hallelujah. Kubera ko Kristo ari gukiranuka kwacu, Kwa sababu Kristo ndiye haki yetu, ntabwo dukiranuka kubera yuko twubahirije amategeko, sisi hatuja kuwa wenye haki kwa sababu tumetii sheria, ahubwo dukiranuka kubera yuko twizeye Umwami Yesu. bali tunakuwa wenye haki kwa sababu ya kumwamini Yesu. Kandi hano hefu havuze ngo Na hapa chini imesema kwamba hariho gukiranuka kwahishuwe kuna haki ambayo imefunuliwa, kudaheshwa n'amategeko, ambapo hatuipati kwa sababu ya kutii sheria, ahubwo guheshwa no kwizera Umwami Yesu. ambapo tunaipata kwa kumwamini Yesu. Bavandimwe turabakiranutsi, Wandugu, sisi ni wenye haki, tutabiheshejwe no kubahiriza amategeko, si kwa sababu tumetii sheria, ahubwo tubiheshejwe no kwizera Umwami Yesu. bali kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Yohana igice cya mbere Yohana mlango wa kwanza, umurongo wa 12. Yohana igice cya mbere umurongo Yohana wa wa 12. Injili mlango wake wa kwanza ni haya ya 12. haravuga ngo icyakora abamwemeye bose Whoever believes in him, bakizera izina rye, whoever accepts and believes in his name, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. has given them the ability to become the children of him. Sema hallelujah. Hallelujah. Turi abana b'Imana Sisi ni wana wa Mungu tubiheshejwe no kwizera Umwami Yesu. kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Asante sana. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.